Kirishimet na Bhoi Rumbong kilawan ban ujol bat pensngau halo ka jingjiet bi an yu chairman jong ka Bhoi Rumbong Central Executive Darbar ka basin shari ki atli kishnong ka lum so pieng bat ka lum bat khra uba ai borlang jirwa unong shong shnong jong ka te kishnong ulakinno ba yu ne chairman uba reading room bai la shijit hi da ki kattu ka ningut ki riu rangba jong ki te kishnong klem ka jinglum darbar la ne ban pintip yu pat ba nong shong shnong ula ong bakani ka jingjiet jongki kala long ka babian ula bu ka jingkli ba kumnu kila banjiet klem dalum ya ka dorbar shushu ula ong bakin salet ban bu ka jingtho asho CEM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban tuklar ban dawa wengno ya new chairman kata gede halor ka jingjiet beain jong katuk ne girang ba yau chairman jong Bhoi Rumbong Central Executive Darbar te yakane ki jingjit ngi nagalyang kinong sinong ni persya marbalay lajit ki klam ki jinglung ko darbar baga jingsya ni ai ki jingtho su uru nei so serman ni pan ki jing pensai ke agi jingsya ula receive one ni pan ki jing pensai ni umar kane ki jingjit kalong ka ba pakla dan kata tahu ni pan ki jing pensai mano budget yu Bentaru nila pan kana dak RTI na po ka District Council nila pan ke jingkili lembaga jingpan jingsa lembaga RTI jadi omangin don jing itu nagilang jing ke District Council adum tangin dagi jing itu yundan ke jing itu albede ke jingjit ini Chairman jong Bhoi Rumbong Central Executive Darbar katakan de ba reading rembai ba reading rembai ba reading rembai iya kan ka Executive Darbar PD ko ngaji kang urip ba ngamdi executive ba ada itu trashna pat klam ke jingtip ka darbar market kum ke jingshahi de banjit da ka balum ya ka darbar sinong da ka ba khot ya ki pat ba bikin wan ban ya lum pat ba ban jit yorong ba sinok ya u chairman jo Central Executive Darbar te kan ke jingjit tuki kalong ba bakla bat ka ba beai Ibu kecing kili yaki, atau kumna kila banjit klem dalum pat ba, klem dalum dak darbar. Kane kalau kecing pun kain yang kahok jung pat ba jungi. Mar ladang ikan kum ke constitution jung geri India, kum ke right to equality ru kila pun kain kata kahok kecing lorong kat jungi kam don shu. Mar kum kecing syah, ngidai ban yo hok ban si mentah kecing jit yang Chairman. Te kalau kai ke bahasa longo ingi, kum kinong kecing jung ka Bhoi Rumbong. Te kalau nguruk kecik pun kain, ya konstitusi juga dia kum ke artikel 326 badai ke election. Nomor hak artikel 326 labatai panggai jingjit jong kita kibriu nuno untuk member jong ke House of the People. Kamu mendai tak assembly ke badai ke House of the People, mendai tak ke parlimen ke badai ke House of the People. Ada ke darbar senang ru ke badai ke House of the People. Kamu dai banjit hi daw pat ba te hang to long ru nadu ki bamla nadu ki bat ko nadu ki bla temen nadu ki bakelut nadu ki ba bawan tak no kicing anaru kita nak banjit yang no mikmat bade nang tau jupit ba te ngikum kinu snong ni peramjur halor kan de jingle jungki nomor kalong ke ba ai ke ba baklar ladang isim kia Hajing isa kibabun lagi nong jingi po orikasi jungi kidegi Kristan. Hajing isa de manyat tek katkum kariti ke dustur jong ke jingek jungi. Namar ke constitution ni jong ke India kami ka na ke Bible. Tolong hi kaju. Namar ya ke constitution jong India ru labut bat lapun bet bat la shim hi na ke tim jong Bible. Te ngapun ai ke jung program ke bajur kun ki rangba apa senong nomor bakane ke de jingle bakla sebab pala bat nganut pun ongru ke de kam ke BI te halor kane ngin slik bu no daga jingta syak syak district council bakan tuklar bat bakade banwen markum kane ke jai kam de pun urlong ha ka kam senong kam taw jungi tengah senong jungi ha kene ki senong po megalya jungi kam de banja kun kane ke jai Namar kawra kajing huri wara pak senong, kawra kajing sniu pak senong pak tahu. Namar bang gimbut reti ya kajing hikai bat dekati rustur sencar kadar tunggeri. Te
hai be de kane ngin kre ngiladam ke jim kre ban ai ke jim to chu CM jong district council but yo EM jong ka elaka ba untuk kelar hal kane mar kam long ke babha bakin penek pensa lane bakin thung yakum kini ki beriu ki baklam tip dak ka jong dak ka jingjit jong pai ba bat dak ka jing bonlum ya ka dorbar pelun tengi ketpat ya ke hima jong sim melim bat ya ke district council bakkan tuklar halor kane